салом мегӯем ба шумо мухлисон ва тамошобинони гиромӣ. пешниҳоди шумост намоиши 1 соат аз телевизиони Баҳористон. чун ҳамешагӣ дар ин вақту соат манзури шумост намоиши иттилоотию фарҳангӣ ва фароғати 1 соат. барномаи имрӯза мо низ аз бахшҳои гуногун иборатанд ва фикр мекунем ки бо тамошои онҳо ба худ маълумотҳои зиёд мегиред. бо барномаи мо бимонед.
کس به گل‌های با تراوت نظر کرده از تماشای آنها به خود نیروی تازه می‌گیرد. توسط صحیفه نوبتی می‌خواهیم دایر به یک گل برایتان معلومات دهیم. مرحمت. این لحظه می خواهیم برایتان درباره گل زیبای خانگی با نام گربره معلومات دهیم. گربره ها رستنی بسیار ساله بوده، برگ‌های درازی جدا شده داشته، درازیشان 35 سانتی متر می باشد. گربره ها در تمام جهان همچون رستنی گلدار پرورش کرده می شود. بعضی نمودهای گل مذکور برگ ها و پایه های پرقوت دارند. گربره یک گل شیوا از عائله استر می باشد و پایه درازی تنوک، گلهایش سایه های تنوک داشته. نهال این گل را از افریقای آفتابی می آورند چون که در آنجا گل بسیار ساله حسابیده می شود. در شرایط اقلیمی ما گربره به سرماهای سخت و میدانهای گشاد تاب آورده نمی تواند. بنابراین در خانه و گرم خانه ها پرورش کرده می شود. در دنیا زیاده از 1000 نوع این گل موجود می باشد. گربره های نمودی اصلی تراوت خود را مدتی دراز نگاه می دارند. گل دسته های این گل را در ظرف زیاده از 3 هفته بدون کارکرد علاوگی نگاه داشتن ممکن است. این گل نمی از حد زیاد را دوست نمی دارد، زیرا این به پوسش ریشه گل آورده می رساند. گل خانگی گربره هوای تر را دوست می دارد. از این رو توصیه داده می شود که از شیشه داروپوشی استفاده شود. رنگ گل‌هایش زرد، نارنجی، سفید، گلابی، سرخ و در داخل گل نوع‌های گلبرگ‌های گوناگون موجود بوده. قسم‌های مرکزی آن فرق می‌کند. بعضی نوع‌های آن می‌تواند سیاه باشد. بینندگان عزیز، این بود معلومات درباره گل زیبای گربره. در ادامه نمایش یک ساعت بخش یک چیستان است منظور شما. بینندگان گرامی، ما میخواهیم توسط بخش یک چیستان دانش، ملکه و حاضر جوابی جوانان و نورسان را بسنجیم. خوب باید دقت باشید چیزی انتخاب نموده ما چنین است: نه قیمت است نه ارزان، نداند کس قدر آن. وقت نه قیمت است و نه ارزان، ولی ما باید آن را ثمرناک استفاده بریم. یعنی جواب شما وقت است. با جواب خود باور دارید؟ بله. جواب خود را دیگر نمیکنید؟ نه. تشکر زیاد، جواب شما کاملا درست است. نه قیمت است نه ارزان، نداند کس قدر آن. نمیدانم. نه قیمت است نه ارزان، نداند کس قدر آن. با فکر من گندم. شهر داده میتوانید؟ یعنی گندم قیمت نیست، ارزان نیست، اما چیزی نغز است. جواب خود را دیگر نمیکنید؟ با جواب خود باور دارید؟ بله. اگر جواب شما نادرست باشد راه افتاده نمیشوید؟ تشکر زیاد، متاسفانه جواب شما نادرست است. به فکر من کتاب. با جواب خود باور دارید؟ یا. تشکر زیاد، متاسفانه جواب شما نادرست است. وقت. تشکر زیاد، جواب شما کاملا درست است. تماشابینان گرامی، طوری که شما مشاهده کردید اکثریت اشتراکچیان توانستند به چیستان پیشنهاد نموده ما جوابی درست گردانند. جواب درستی چیستان وقت می باشد. وقت نه قیمت است نه ارزان و ما باید آن را همیشه ثمرناک استفاده ببریم. این بود بخش یک چیستان در ادامه نمایش یک ساعت. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه یک ساعت بخش یک آرایش است منظور شما. این نوبت نیز ما کوشش نمودیم تا بهرتان باز یک آرایش زیبای کودکانه را نشان دهیم.
сараввал то қисмати марказии сар фарқ кушода аз як тарафи сар бофтанро шурӯъ менамоем. бинандагони азиз, дар рафти ороиш мо аз ду тарафи сар ба ороиш мӯй ҳамроҳ мекунем. дар ин қисмат мӯйро бо мӯйқапак муваққатан барои кушода нашуданаш маҳкам менамоем. мегузарем ба бофтани тарафи дигари сар. тарафи дигари сарро низ ба монанди қисмати паҳлӯӣ мебофем. тамошобинони азиз, барои зебо баромадани ороишатон эҳтиёткориро фаромӯш насозед. акнун мӯи бофташударо бо мӯи қаблан маҳкамшуда ҳамроҳ намуда эҳтиёткорона мебофем. бонувони азиз, ин қисмат каме нозук аст. ба ҳамин хотир кӯшиш намоед, то ба хатогиҳо роҳ надиҳед. поёни мӯйро бо резина маҳкам менамоем. бо ҳамин тамом ороиши мо ба пуррагӣ омода шуд. гулдухтарони азиз, ба шумо низ иҷрои ин ороишро тавсия медиҳем. ин буд бахши як ороиш дар идомаи намоиши як соат.
тамошобинони гиромӣ, ҳар як бахшу саҳифаҳое ки дар намоиши 1 соат ҳамкоронамон омода месозанд, умедворем ки бо тамошои онҳо ба худ ғизои маънавӣ мегиред, чунки тавассути ҳар як бахшу сӯжаҳо бароятон маълумотҳои аҷибу тавсияҳои ҷолиб пешниҳод мегардад. дар бахши навбатӣ мо тасмим гирифтем то якчанд тавсияро оид ба ошхона нишон диҳем. дар фасли тобистон бисёриҳо хӯрдани нӯшокиро бо яхпора меписанданд. барои омодасозии яхпора қисми поёни зарфро бурида, дарунаш меваи маъли дилро мегузорем. болои он об рехта даруни яхдон мемонем. пас аз якчанд дақиқа чунин яхпораҳо омода мегардад. дар вақти рехтани тухм даруни тоба он шаклан хароб гардида, табро хира месозад. барои ҳалли мушкили чунин давраҳои пиёзро рӯи тоба гузошта, дарунаш тухмро мерезем. пас аз пухта шудан бо истифодаи корд пиёзро аз тухм ҷудо месозем. иштиҳои том. барои хуб шустушӯ ва тоза гардидани кафлеси атола, бо ёрии даст онро ба чунин шакл дароварда кори хешро осон месозем. барои рӯй гардонидани чунин ширинӣ аз ин тавсия истифода баред. рӯи тоба қошуқро гузошта, бо ёрии чангак шириниро ба дигар тараф гардонед. акнун шумо метавонед бе ягон мушкилӣ субҳонаи хешро омода намоед. корди конселяриро гирифта теғаи онро ҷудо месозем. бо ёрии мурватоб якчанд теғаи дигарро ба он насб менамоем. акнун шумо метавонед бе ягон мушкилӣ хӯриш ва ё дигар хӯрданиро бо истифодаи ин ҷузъиёт омода намоед. ин буд якчанд тавсия дар идомаи намоиши 1 соат. бахшҳои дигари барнома то ҳанӯз идома доранд. тани солим барои инсон беҳтарин давлат мебошад. моро лозим аст ки барои тансиҳатии хеш заҳмат кашем. маҳз варзиш дар ин ҷода моро раҳнамоӣ менамояд. танбариву коҳилӣ ва аз варзиш дур будан моро аз роҳи дуруст боз медорад. салому дуруди бепоён мегӯем ба ҳама он нафароне ки ин лаҳзаҳо моро тавассути телевизиони Баҳористон тамошо доранд. бинандагони гиромӣ, бахши як савол аст манзури шумо. саволи интихоб намудаи мо чунин аст: оё шумо ба варзиш машғул мешавед? хуб, меравем ва пурсон мешавем. ба варзиш машғул мешавед? бале, ман ба варзиш машғул мешавам. ба кадом намуди варзиш шумо машғул мешавед? ман бештар ба варзиши куштинги миллӣ шуғл дорам. аз сабаби он ки гуфтам ман ба варзиши миллӣ бениҳоят шавқу рағбати зиёд дорам, ман низ ба дигар намуди варзишҳо машғул мешавам. аз ҷумла ин бозии футбол мебошад ва дигар навъҳои теннисе ки ман ин навъҳои варзишро аз хурдиям ва то ҳол омодагӣ мебинам. чӣ тавре ки маълум аст, варзиш ба саломатии ҳар яки мо фоидаи калон дорад. зеро чӣ тавре ки гуфтам, варзиш гарави саломатист. шахсе ки ба варзиш машғул мешавад, баданаш обу тоб ва зеҳнаш буро мебошад ва ӯ ҳамавақт худро сиҳату саломат ҳис менамояд. ман бештар ба варзиши футбол шуғл дорам. бале, ман ба варзиши футбол, баскетбол, волейбол машғул мешавам. ман ҳисоб мекунам ки варзиш гарави саломатист. хеле дӯст медорам варзиш. оё шумо ба варзиш машғул мешавед? бале. ба кадом намуди варзиш шумо машғул мешавед? баскетбол. ба чандин намуд варзиш машғул мешавам. бисёртар ба бокс ва UFC. аммо кам ба ҳам волейбол, баскетбол, футбол машғул мешавам. дар вақте ки бекор шавам. ба варзиши футбол бисёр бозӣ мекунам. ба футбол варзиш ин гарави саломатӣ аст. бояд ҳар як ҷавон ба варзиш машғул шавад, чунки ба варзиш машғул шудан ин обутоб додани бадан аст. бале, машғул мешаванд ва ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам ки ба варзиш машғул шаванд. воқеан ҳам варзиш гарави саломатист. бинандагони азиз, хоҳед ки ҳамеша солиму бардам бошед, пайваста ба бозиҳои варзишӣ машғул шавед. бинандагони гиромӣ, ин ҷо бахши як савол ба анҷом мерасад. акнун барои дӯстони хурдсоламон бахши писандидаашон, яъне як филми тасвириро пешкаш месозем. аниқтараш дар бораи муҳтаво ва таҳияи филми тасвирие ки барояшон ҷолиб аст маълумот медиҳем. марҳамат, бо ҳам тамошо мекунем.
Эй, батушка, включи музыку. Включаю. Это круто! Домовые помогают людям сохранить мир и гармонию в доме. Но я не как все. Нет людишек, нет проблем. این لحظه می‌خواهیم برایتان درباره فیلم تصویری فینیک معلومات دهیم. این فیلم انیماسیونی 24 مارس سال روان از طرف استودیوی پتربورگ به نمایش گذاشته شده بود. کارگردان فیلم تصویری دنیس چردوف و پرودوسر ایلیا پاپوف میباشد. این فیلم انیماسیونی در ژانر فانتاستیکی و ماجراجویی آماده شده است. Феник, с новыми жильцами удалось поладить? Че такие же противные, как и 20 предыдущих. Я был нормальным домовым, пока этот дом не стали сдавать в аренду. خط سوژه فیلم انیماسیونی چنین آغاز می شود. در هر خانه یک موجودات قهوه‌رنگ زندگی می کند. این مخلوق معین خنده آور که پنهانی در جهان آدمان برای نگاه بینی خانه و نگاه داشتن آتشدان زندگی می کند. Устроили извержение попкорнового вулкана. فینیک یک مخلوق مهربان و خنده آور است، اما خیلی بدقهر و دائما با اجاره نشینان مسخره می کند. بنابراین یگان عائله در این خانه مدتی دراز زندگی نمی کند. Мы зря тратим мое время. Можешь разнюхать след? Разнюхать? وقتی که اجاره‌گران نو به خانه می درآیند همه چیز تغییر می یابد. حیله های فینیک به آنها تماما کار نمی آید و همین طور فینیک ناگهان با دختر کریستی نوا می خورد و در شهر حادثه های نافهم به عمل می آید. Дедуктивный метод — это моё. فینیک و کریستینا که از همدیگر خیلی فرق میکنند برای آشکار کردن اسرار حادثه و نجات دادن شهر یک جای میشوند. در نقش ها میخای خروستاتلیوف، ورونیکا گالوبیوا، ایدا گالیچ، بوریس درگاچیوف و الکساندر لیوین آواز دادند. Пойдем, Ватсон! افتخار تاجیکان از وحدت است. تاجیکستان سرزمین ملت است. من وطن را دوست می دارم زیجان. خاک و زنگ تاجیکستان قیمت است. شکر وحدت، شکر صلح پایدار. پیشوا داریم افتخار. وطن 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 وطن، منم با تو تنی وطن. قسم اگر کسی تویم، خسم اگر خسی تویم. وجود تو از دو تن، تنی زمین جسم من. من و تویم هم وطن، وطن 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 وطن. معلم جان معلم، مهرت به جان معلم. از همه بالا هستی، با عقل و دانا هستی. نظر بر روی دوزم، هر چی گویی آموزم. تا چون تو دانا شوم، مشهور دنیا شوم. وطن در سینه ام با این بزرگی، به مانندی دل معوا گرفته است. که گویا چون رگی خون از دلی من، به صحرا راه نو دریا گرفته است. صفی امواج همچون سطر شعرم، شود املا بر روی دفتری دیر. ستاده راز گویا کوسارش، چو مثل پاسبان بر دری دل. چون خلق خالق ما، هر سوزی هم جدا شد. به جا به زیر گردون، بر جای ما زیجا شد. حرف محبت تو، حرف زی وحدت تو، بر جمله جان خسته ماننده دوا شد. نام تو را نویسیم ای قهرمان وحدت، با آب ناب طلا در تاک قصر ملت. ناموس پرچمت شد، بس یاد ننگ کردی. در راه صلح ملت با جنگ کردی. صدها گره کشادی، پیوسته قلب ها را. با مهر صد بغل را خالی ز سنگ کردی. نام تو را نویسیم ای قهرمان وحدت، با آب ناب طلا در تاق قصر ملت. هر راه تو چو راهی، وقتی سفید خلق است.
نیروگه چو برق چشمی امید خلق است. چون مردی وحدت آور هستی سعادت آور. هر روزی نیکی عمرت روزی سعیدی خلق است. نامی تو را نویسیم ای قهرمانی وحدت، با آب ناب طلا در تاک کسری ملت. یکی از صحیفه‌های دومی نمایش این بخش یک مصلحت است که دایر به ترکیب و خصوصیت‌های شفابخشی میوه‌جات و سبزوات و گل و گیاهای شفابخش آماده می‌گردد. مرحمت با هم تماشا می‌کنیم. дар фасли тобистон бинобар гармии ҳаво эҳсоси ташнагӣ зиёд мешавад. дар ин бобат бодиринг яке аз беҳтарин воситаҳои ташнагишикан мебошад. қариб 95-98% бодирингро оби мусаффои табиатан дистиллятсияшуда ташкил медиҳад. омехтаи шарбатҳои бодиринг сабзӣ ва лаблабӯи сурх талхадону ҷигар, гурда ва дигар узвҳоро пок менамояд. дар таркиби ин сабзавоти хушмазза калий мавҷуд аст ки солимии пӯст, мӯй ва дандонҳоро нигоҳ медоранд. бинобар доштани ёди сабукҳазм, истеъмоли бомароми он бемориҳои ғадуди сипаршакл, ҷоғаро пешгирӣ мекунад. пектинҳои таркибаш фаъолияти меъдаю рӯдаро хуб намуда, холестеринро аз бадан берун меоранд. бодиринг ҳазмкунии ғизоҳои сафедадор аз ҷумла гӯштро осон мекунад. дар таркиби он фосфору оҳан, каротин, витаминҳои С ва B1 мавҷуданд. бодиринг иштиҳоро кушода барои ҷабидашавии равғану сафедаҳо ёрӣ мерасонад. ҳангоми қабзияти бардавом истеъмоли оби бодиринг муфид аст.
дар тиби халқӣ шарбати навгирифта тару тозаи бодиринг воситаи оромкунандаи асаб ҳангоми хуруҷи дарди меъдаю рӯда таскинбахши дард маҳсуб меёбад. агар шарбати онро бо асали тоза омехта се қошуқи 3 маротиба истеъмол намоед, давои ноҷурии роҳҳои болоии нафас ва сулфа хоҳад шуд. бодиринги майда кардаро ба ҷои сӯхтаи пӯст гузоред, марҳам мешавад. пектини таркиби бодиринг барои аз организм берун намудани токсинҳо ва глюкозаи изофӣ кӯмак мерасонад. ғайр аз ин, пектин ҷудошавии инсулинро зиёд намуда ба табодули чарбҳо мусоидат мекунад. яъне истеъмоли бардавоми бодиринг сатҳи қанди хунро паст менамояд. аз ин рӯ сабзавоти мазкур барои беморони диабети қанд муфид аст. салом бинандагони азиз, ин лаҳза бахши як ҳунар аст манзури шумо. дар ин навбат ман мехоҳам бароятон тарзи омода намудани чунин гулдони зеборо нишон диҳам. хуб, корамонро оғоз мекунем. дар ин навбат ба мо лозим мешавад хокаи алибастр, ширеш, об, ранг ва чунин зарфи шишагин. мухлисони азиз, сараввал мо корро аз зарфи шишагин шурӯъ мекунем. бинандагони азиз, дар зарфи шишагинамон бошад ҳар гуна нақшҳоро метавонем бо ёрии ширеш иҷро намоем. мухлисони азиз, ҳар гуна нақше ки ба шумо писанд аст, метавонед дар ин амалатон иҷро намоед. ана ҳамин гуна бо ёрии ширеш корамонро идома медиҳем. мухлисони азиз, нақшамонро дар зарф иҷро намудем. бинандагони азиз, акнун хокаи алибастрро гирифта бо об омехта менамоем. мухлисони азиз, хокаи мо омода гашт. онро ба рӯи амаламон гузошта ором медиҳем.
тамошобинони азиз, гулҳои мо омода гашт. Акнун каме сабр мекунем то ин ки он хушк шавад. тамошобинони азиз, гулҳои мо хушк шуданд. Акнун ба рангу бори он мегузарем. чун мо дар фасли зебои баҳор қарор дорем, шумо низ метавонед чунин як гулдони зеборо омода намуда, дар дохилаш гулҳои рангоранги баҳориро гузошта, болои мези худро зебо бигардонед. инҷо бахши як ҳунар ба анҷом мерасад. хайр азизон, то дидори дигар. либоспӯшӣ низ яке аз хусусиятҳои назарраси инсон буда, доир ба он талаботи гуногун аст. ҳар фард бояд барои такмилу инкишофи ҷиҳатҳои маънавии худ саъю кӯшиш намояд. аммо либос бошад яке аз унсурҳои ороиши сурати зоҳирӣ, қадду қомат, рангу рӯй аст. сирату сурати инсон бояд чун ширу шакар якдигарро пурра намоянд. инсон бояд ҳам ба сифатҳои ботинию ҳам бо зоҳирӣ зебо бошад. маънои чунин ҳикмати халқ одаму либос, хонаву палос дар ҳамин аст. либоси зебо духташуда ва ба тану вақту мавқеъ мувофиқ ба сину сол мутобиқ ҳусну ҷамоли ҳар як фардро афзун менамояд. аммо либоси ба сину сол ба мавқеъу вақт номуносиб ҳам ба фаъолияти кас зарар мерасонаду ҳам ҳусни онро қабеҳ менамояд. пас барои ба мавқеъу шароит муносиб ва хушсифату зебо пӯшидан талаботе ки дар тӯли таърих дар байни халқҳои ҷаҳон ба вуҷуд омадаанд, риоя кардан лозим аст. арбобони илму маърифат ва тибу ҳикмат аз замонҳои қадим пеш аз ҳама ба тозагии либос диққат доданд. тозагии либосро чун гарави саломатӣ ва дараҷаи хуштабиатии инсон номиданд. албатта ҳар рӯз либоси наву қиматбаҳо пӯшидан шарти асосӣ набуда, балки риоя намудани тозагии либоси ҳаррӯза шарти асосист. либосро дар баробари тоза нигоҳ доштан боз дарзмол намудан зарур аст. дарзмол на фақат либосро зебову хушнамуд менамояд, балки аз микробу бактерияҳои сирояткунанда тоза мекунад. дар табиат ҳамеша мутобиқати ранг зебоиро афзуну дилчасп менамояд. дар вақти бо ҳам мутобиқат намудани ранги пӯсту либос ҳусни инсон зеботар мегардад. бояд ҳар як фард ранги ба худаш муносибу дилкашашро донад. ҳатто ранги либос бояд ба сину сол, ба талаботи фаъолияти меҳнатӣ, ба талаботи ҷамъиятӣ замона муносибу мувофиқ бошад ва сабаби маломату монеаи кор нагардад. либос набояд василаи ифтихору мағрурӣ, намоиши сарвату мансаб гардад. либосро дар мавқеи истифодашавандааш ба либоси хона, хоб, рӯзмарра, корӣ, идона, сафарӣ, варзишӣ ва ғайра тақсим намудан мумкин аст. ҳар яке аз онҳо мувофиқи талаботу шароити зарурӣ интихоб шуданд. аз ҷиҳати зоҳирии худ пӯст, ранг, матоъ, талаботи расму оин, урфу одат истифода мешаванд. дар вақти интихоби либос муқоиса карда дидан лозим аст ки ранги он бо ранги пӯсту рӯи шумо мутобиқат мекунад ё не. ҳатто либоси хеле зебо духташудаи ба қадду қомат мувофиқ агар бо ранги пӯст ва мӯй муносиб наояд, ҳусни касро мекоҳонад. дар баробари ин ба кӯдакон аз хурдӣ тозаю ба тартиб ва ба таври оддию зебо пӯшидани либосро тарбия кардан зарур аст. риояи одоби либоспӯшӣ сурати касро зебо
саломатиро устувор, баданро нарм ва асабро ором менамояд. хулас интихоби либос ифодакунандаи завқи шахсият ва ба танзим дарорандаи доираи тарбия ё маданияти инсон аст. тамоми либосҳое ки имрӯзҳо дар мағозаву бозорҳо мавриди пешниҳод қарор мегиранд мӯду замонавӣ буда, танҳо аз харидорон завқи баланди онҳоро тақозо карда имконияти васеи интихобро медиҳад. тамошобинони азиз, барномаи мо идома дорад. Бо намоиши 1 соат бимонед то аз бахшҳои ҷолиб ва саҳифаҳои рангини он баҳравар гардед. инак ин лаҳза саҳифаи дигарро манзури шумо мегардонем. марҳамат. сетор сози мусиқии ториест ки бо мизроб навохта мешавад. косааш мурудшакл буда аз чӯби тут, зардолу ва ё чормағз тарушта мешавад. қутри косаи сетор тақрибан аз 20 то 25 сантиметр мебошад. умқи косаи он бошад аз 15 то 20 сантиметр аст. сарпӯши он аз чӯби тут тарошида шуда барои мавҷнокии садо дар сарпӯш аз 5 то 6 сурохча низ мегузоранд. сетор дастаи дарози ғафс дорад ки аз 18 то 20 пардаи диатоникӣ ба он тақсим мешавад. дарозии умумии сетор аз 120 то 140 сантиметр мебошад ва дар сари дастаи он бошад гӯшакҳо ҷойгир шудаанд. сетор дар сарзамини мардуми форсу тоҷик тақрибан аз асрҳои 15 ва ё 16 сар карда дар натиҷаи тағйир додани шакли танбур ба вуҷуд омада минбаъд боиси аз байн рафтани барбад гардидааст ки ин ақида ҳам асоси илмӣ дорад. сипас ба косаи бузургу дастаи ғафси он якторӣ дар ҳар дар афзуда 4 тор, 5 тор, 6 тор ва ғайра меномиданд.
гӯш кардани суруду мусиқиҳои пурмазмун ва дилнишин ҳолати рӯҳии шахсро болида мегардонаду нерӯи хушҳолӣ эҳдо менамояд. аз ин рӯ баҳри фароғат ва дилхушии шумо мухлисони арҷманд ин лаҳза як суруди дилнишинро маъзуратон мегардонем. ба намоиши 1 соат анҷом мебахшем. хайр азизон, то дидори навбатӣ хуш бимонед.